Shiza yakuphelile bafethu 2005 phelile yaswela ku-2006 bafethu kwabanye bethu pheli 2005 hambanga ngendlela kwenzakalanga ngale ndlela besifisa ngayo yabo. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi siphele umoya bafethu, sazophinde futhi sizame 2006 sizame qalele phansi mhlawumbe sishintshe ukwenza ngale ndlela esizama ngayo. Abanye kubhede yonke into ale ibhande bayizifisa zange bayithola, abanye baluza iy'bhani khona la longdeke, abanye kuma-relationship vele relationship yekanga yisina phandekanga kahle kwabaphandi. Ayikho nje into engathi Viagrand yabo, Viagrand ukuthi saphefumula sisafaka seyikhipha ihole i-oxygen umoya oyingcwele bafethu. Kodwa-ke asipheli imoya sisazama 2006 sazama siqala kabusha bafethu, siphela imoya sahlabelela lento siyazama ngenye indlela yabo, senza izinto ngenye indlela. Akumele sishintshe abangani, sishintshe i-environment, sithole i-environment entsha. Sikwenzeni lokho bafethu yisina ya, kodwa lokho sikufisayo ukubhaya kuzoyenzakala 2026. Leyo ngiyakutshela mfethu, hlala ethembeni nje, keep on hustling, keep on praying. Ayikho into engeke ithunakale yabo. Fede tanki ngiyabonga. Nibe yakomusha omuhle, ningeneni kahle ku-2006 bafethu. Balumpusparu njalo yanifatela kawufida chesa chia lapho sovula masibuya.